Sprehod po 5 nadstropjih, vsako je v svoji barvi in z drugimi motivi iz narave, ponudil vtis domačnosti. Alle sind so nett. Und ich kann nicht mehr zu Hause. Und darum bin ich glücklich, hier zu sein. Dom za nego starejših, Meidling, v vsakem nadstropju nudi 60 enoposteljnih sob in 4 dvoposteljne, v katerih stanujoči uživajo v udobju hotela najvišje kategorije. Konzept ist, dass Sie eben überall hin können, auch wenn Sie jetzt mit dem Rollstuhl unterwegs sind oder mit dem Rollator, dass Sie eben keine Stiege haben. Starostnike ves čas spodbujajo k aktivnostim, zato so na vsakem koraku vključeni v miselne igre za trening možganov. Urnik oskrbovancev je od zore do mraka popolnoma zapolnjen. Vormittag lesen, Mittagessen und am Nachmittag sehr viel Therapie. Dunajčani nimajo skrbi, ali si bodo v poznih letih življenja lahko privoščili dom. Maximal 80% der eigenen Pension genommen wird. Da gibt es verschiedene Stufen, je nachdem wie stark pflegebedürftig man ist. Das ist zwischen 90 bis 240 Euro pro Tag. Aber das zahlt praktisch niemand hier. Ker jih delno financira tudi mesto Dunaj. Tako da to može, mislim, da se financira. Vse, da bi se tukaj počutili, kot so se nekoč doma. Sobe nimajo številk, ampak so prepoznavne po osebnih predmetih v okencih. Es ist wunderschön hier. Nihče ni prepuščen sam sebi, za tiste z demenco imajo celo poseben vrt, v katerem se ne morejo izgubiti. Können Sie in diesem Garten herumgehen, was Sie wollen, herumlaufen, was Sie wollen. Vselej jih spremlja glasba, ustvarjalnost pa je pomemben del bivanja v domu. Genau, Sie stupfen das an, dass das dann gut hält an der Folie. Perfekt. Es ist für die Feinmotorik, für Gedächtnis, für Wahrnehmung. Ja, to je le eden izmed domov. Vse več starostnikov pa biva v skupnostnih stanovanjih. V tej stavbi v zgornjih 2 nadstropjih, kjer povsem sami skrbijo zase.